Uma nibona le video ngizobe niyibone sengiyenze maybe after 3 hours and kungithathe almost 2 hours ukuyenza, but uma ngibona ama-streams akanje, lokho kwenza umsebenzi wami ube lula noma ngispende isikhathi nazi ukuthi ngenza lento ngoba nina nenza uKhuzani abe proud ngomsebenzi wakhe. Siyabonga, siyanibingelela. Into first ukuthi TV la i-album kaKhuzani Nhlanhla iza nebhadi yaphuma nge-21 kaNovember last month, siqede 31 days. So njengoba ngithembisile ukuthi ngizobuya after 31 days ngizobheka ukuthi kuhamba kanjani. Kuney'ndaba ey'khona-ke la ezifaka ama-God Black, God Status, ama-single athize, kodwa kwamanje sizoqala siboke ukuthi iy'ngoma zihamba kanjani. Kodwa iy'ndaba ezinhle ilezi-ke, sesiyi-summarize nje i-album before siqhubeke. I-album kaKhuzani noma isiphumile leya ngoma leya ethi nisheshe nangihleka, ikwazile ukuthi ku-YouTube after 31 days ibe laphana ku-14,126,514 million wama-views laphana ku-YouTube. Sigcina ukucheck-a ku-Spotify ayikade ime laphana ku-5.1 million. Lokho kuyenza ukuthi yena ihlale ku-19,236,514 wama-streams, because masekuhlangene kuba ama-streams. Lokho kuyibeka ethubeni lokuthi isale more than 10,763,486 wama-streams ukuthi ishayeke i-Gold Black the whole album, just nje 10.7 million. Nihlanganiseke ubani u-19 million nge-1 month and 1 day, futhi kusasileke 10 months and 29 days. I know ukuthi-ke nizokwenza lokho-ke nisheshe nifike lapho-ke enizofika khona. Right, nazi-ke iy'ngoma laphaya zime kanje. Uma nikinika nje banibabona-ke sekusila kancane athi 2.4. Jola naye iyagijima le ngoma, isithi 1.7 kahle 1.5. Nasensokohlanyi ingoma emnandi kakhulu lapha nge-album kaKhuzani ina 850,000, ithanda mawala 712,000. Ingoma enjengomshado wamafa iphuza kakhulu siko-600,000. Kungakhohlwa sishaya amadoda, inhlanhla iza nebhadi ziko-583,574. Mawuthi uyabuya futhi babedlala ngami nayo 500k, ebese kuba ingoma-ke under 500k ezinjengokuthi angibulelanga nyoka, umthandazo, ngelinye ilanga, abanye bayaphika, ziko-400k, eyiko-300,000 plus. Njengokuthi ngizokushiya kunjalo, ngijabulise, no, ngifela emazweni, sihamba nokhuba-ke sonke-ke ziko-300k, iyodwa-ke lapha naku-258,000. Sibonga kakhulu ukuthi-ke umsebenzi kaKhuzani nowuphusheke uze ufike lapho. Lapha ku-Spotify bezime kanje, uma nikinikana usele ngo-148,000 ukuthi ushaye imiliyoni, ume ku-852,000. uJola naye yona ime ku-751,000, usele ngo-249,000. Ethi gqoka kahle yona ithi 541,000. Isele ngobani? Ayi, isele ngenamba enkulu bafethu, isele ngenamba enkulu. Ethi ithanda mawala yona isele ngo-494,000 wama-streams laphayana-ke. Njengoba niyibona ukuthi asensohlaya naye yasondela, umshado wamafa, kanjalo kanjalo. Phinde futhi laphana ku-YouTube uKhuzani ume laphana kuma-monthly audience 2,340,000 and ama-subscribers aphinde athi ukhuphuka kancane-ke asewu-303,000. Umehluko-ke lo owenziwa abantu emsebenzini kaKhuzani. Ama-monthly listeners ku-Spotify abekhuphukile-ke efike ku-613,000. Inamba enkulu uKhuzani akayithola-ke leyo-ke. Iphelile-ke 30 days. Niyazi-ke nani ku-Spotify after 30 days kwenzakalani, seziyehla-ke seziku-595 iy'balo kuma-monthly listeners. Right, asidluleni-ke lapho. Uma-ke sibheka-ke lapha nakuKhuzani, nizoyibuza ukuthi le chart ngiyifakelani. Ngiyifakela ukuthi sifuna ukubheka laphana ukuthi i-gold status kuma-single ithola kanjani. Asekhona-ke amabili engawa-confirm-a. Ingoma laphana ethi uma nikinikana, niyazi-ke laphana ku-YouTube ukuthi-ke ngesikhathi ngenza le video ibime laphana ku-2,388,228 yama-views. Laphana ku-Spotify imime laphana ku-852,629.
Mawuhlanganisa lezo number lezi kunika u3,240,857 okuyi-gold plug. Mawuza-ke engomeni ethi jola naye ku-YouTube ime laphana ku1,744,517. Ku-Spotify ina 751,523. Inamba-ke oyithola lapha ithi 2,496,040 ngaphezulu. Lokho kuyibeka kuphi-ke kwi-gold status. Lokho kubona kanjani na? 2 million wama-streams njengoba laphana under u-1st January ke yakhushulwa inamba-ke u-20,000 unit ulingana no-2.4 million. Inamba-ke siyibona kanjalo-ke. Ingoma elandelayo ithi-ke qwa kahle yona-ke ibina 1.5 million laphana ku-YouTube. Laphana ku-Spotify ibina 541,000. Uma uyihlanganisa-ke ibina 2.1 million. Kodwa yona-ke besasele-ke 274,617 ama-streams ukuze ihlanganiseke inamba-ke. Ku-iTunes, ku-Deezer asazi ukuthi ama-streams lapho ame kanjani, but mina ngibala u-Spotify no-YouTube because wona u-YouTube ubonakala kalula. Kungenzeka ukuthi isondele, but kuzoba ingoma yesithathu ukuthi-ke ithole-ke i-gold plug. But ingoma eziwu-2 is definitely confirmed. Umanekinikana ethi jola naye sewashayile lapha nama-gold plug. I-albhamu-ke ukuze ifinyelele-ke kwi-gold, anti niyabona-ke lapha nayo ukuthi yena kumele yenze kanjani. Ime kanjalo-ke indaba. I-albhamu idinga nje only ama 10.7 million wama-streams ukuze ihlanganiseke i-gold status. Asazi ukuthi izofika nini, kodwa ngiyanithemba-ke ngenza ukuthi yena nizolenza-ke icebo-ke ukuze kwenzeke lokho, right? Sidluleke lapho-ke, kodwa-ke okuningi-ke sizokubona-ke ukuhamba kwesikhathi ukuthi kuzokwenzeka kanjani-ke. Ekuy'miseleni kwenu yikho lokho-ke okuzokumotivate ukuthi ngiwenzeni lama-video. Lama-video athatha isikhathi-ke ngifuna ukuqamba amanga. They take a lot of time, but with your motivation, uma ni-streamer nibuka umsebenzi online, kuba lula kumina because ngiveza izinamba ezi-improved, iy'namba ey'hambayo ey'ngamile. Lokho kuzothi kube lula ukuthi umuntu awenze umsebenzi. Sibonge kakhulu-ke ukuthi nikwazile ukuthi niwuthathe umsebenzi kaKhuzani niwubekela nanezinto ebezenzeka-ke azi-achieve-ile kuKhuzani this year zibe ningi kakhulu-ke. Nazo sizohamba siyibheke ngesinye isikhathi-ke sizobuya-ke sizonitshela ngokuhamba kwesikhathi uma kuba noshintsho or uma nisaqhubeka ngale ndlela enenze ngayo. Angifuni ukuqamba amanga, cha, this year kule nyanga nje esisanda kuphuma kuyo i-30 days nisebenze kahle kakhulu. Nihlala nisebenza kahle nangeminye iminyaka. Laba abenza sure ukuthi baya-stream bayodlala music, cha, nisuke nisebenza, angifuni unikhohlisa, kodwa nithe ukukhuphula kancane umfutho. Siyabonga kakhulu. Sesizobuya-ke nezinye iy'ndaba khona la kwi-Ndlovu Fire Soweto TV. Nisakahle, ngiyabonga.